Tšhaba sa Modimo, bana ba Modimo, ke a le dumedisa gape moso o motle lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Ya go dumedisang ke moruti solo go tswa kerekeng ya Bantu Reformed Church of South Africa. Ntumelle ke re moso wa letsatsi la kasheno, mantswe a lehodimo a santsene a tlilo theola. Re rata re re jwale ka ha re celebrate letsatsi la bontate e leng letsatsi la Father's Day. Ke rata ke re mo go wena ke re happy Father's Day. Boemong ba le kgotla la kereke re le lakaletsa letsatsi le letle lona le ba malapa a lona. Modimo wa khotso a re hlogonolofaletse lona. Re santsene re celebrate letsatsi lego. Ke rata ke re ka mantswe a mo bukeng ya Bakolosi chapter 3 verse 21. Go na le mantswe a dutseng mo pelong yaka a re lona borrabana le se tshwenyeng bana ba lona gore ba seke ba kgobega marapo. Ke theola mantswe a e le gore mo pelong yaka ha re utlwella mo di-TV le ha re utlwella mo di-radiong re iphitlhela e le gore re na le dintsho tse ngata-ngata le di-abuse tse ngata-ngata tse e leng gore di supa motho wa ntate. Ntumelle ke re mo mosong ona a nna le wena re be dikao tse siameng ka gare go malapa a rona. Re sireletse balekane ba rona, re sireletse le bana ba rona. Ka go etsa go Modimo o tla re hlonolofatsa rona le malapa a rona. A re emeng kgatlhanong le twantsho ya basadi le bana, re eme kgatlhanong le ba batho botlhe ba ba lwantshang le go bolaya bana. A nna le wena jwale ka ha re le bakeresete re be dikao tse siameng ka gare go setšhaba sa rona. Modimo wa khotso a mpolokele lona, Modimo wa khotso a nhlolofatse lona le bane le letsatsi le letle. Re a tlhatlhoga jwanong re tanela thaba re ya lentswe le halalelang kgwedi santsene le yona e le kgwedi ya batjha. Re tlilo go theola lentswe re le theolela ke motlhankana e leng motlhankana Tebogo Soto wa YCA e leng mokgatlo wa ba batjha. Ena ke ena tlatlang a fana ka mantswe a letsatsi la kasheno a re mo fentsebe. Modimo wa khotso a tutubolle ditsabe tsa moya go utlwa se lentswe la Modimo se tlilo go bua le rona ka sona. Modimo wa khotso ke yo. Modimo o tletseng mosa, ke tlile go rapela empa ke simolola ka gore go rapela ga ke tsebe. Morenaka a ke nthute go rapela ka nnete go fitlhela letsatsi lena ke atisitse go beya merapelo e senang taba ya molomo le ya mokgwa. Morena a ke nthute go rapela ka nnete. Ke ne ke qale go rapela go se gole halelele merapelo ya ka jwale
o nthute ho rapela ka nnete. Ha re kope thuso. Re phahamisetsa mahlo a rona dithabeng moo thuso ya rona e tla tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae ha e sa tswe ho wena ya ntseng lehodimo le lefatshe. Morena le Modimo ya matla ohle, kgoboshiane ya maphelo a rona. Le ho seng bona ha letsatsi Modimo re batamela pela hao konyana ya lehodimo. Re santsane le ho kopa re ho mema maelelo a ho phela ha rona. Sontaheng sena Modimo ya matla ohle, kgwedi e hlola matsatsi a 21. Re ntse re ho kopa Modimo ka hare ho kgwedi ena ya lotjha Modimo ya matla ohle. Ho tla kena le rona ka hare ho tshebeletso ya letsatsi la kasheno Modimo ya lokileng. Re tiise le matlafatse wena Modimo ya matla ohle. Re hauhele Kreste konyana ya ho loka. Re hauhele Mesia wa ho loka. Mantswe a hao a sa tlo bula Modimo, haebe wena Modimo ya tla tolokang ditaba tsena Modimo ya matla ohle. Empa di tle di tolokwe ka molomo wa ka Jehova wa matla ohle, empa di tswa ho wena Modimo ya matla ohle. Re santsane le ho mema konyana kena le rona ka Kreste morena ya rena no ba ka kosa fela. Amen. Bomme le bontate, baena le dikgaitsedi, kgweding ya batjha, Sontaha ke sa boraro, Seetebosigo a hlola matsatsi a 21. Ka hare ho tshebeletso ya rona hona le moo ke batlang nna le wena re ye teng. Boemo boo re leng ka hare ho bona naheng ya rona hona le taba kapa molaetsa o ke batlang nna le wena re tsamaye hodima ona. Ke qale ke o dumedise, ya o dumedisang ke Teboho ke Morasolo ho tloha kerekeng ya Bantu Reformed Church of South Africa le Hlabileng, under the leadership of Reverend J.T. Seolo. Naha ya rona hona le boemo bo re kenetseng. Naheng ya rona ho bohloko bo re kenetseng. Bosiu le motshehare ha re bulela seyalemoya, ha re bulela dithelevishene tsa rona, hona le boemo bo re kenetseng. Hona le lefu leo le re kenetseng. Testamente ke ntjha eo ke batlang re dule ho yona. Buka kana ka Luka wa 23, temana ya 42. Ke batla hona le moo ke batla re dule teng. Ke a tseba ke lentswe leo le le tsebang.
ke lentswe la sefapano, empa ha ke batle ho bua ditaba tsa sefapano. Ho na le molaetsa o ko tshwereng hodimo ha lentswe lena. Ke a tseba e mong ha phuthulla Baebele ha kopana le lona lentswe lena. O tadimile hore ke tla nyoloha ditabeng tsa sefapano, athe ha ke no bua ditaba tsa sefapano. Ho na le molaetsa o ke o tshwereng hodimo ha lentswe lena. Luka chapter 23 verse 42. Ha re fumane ka thuso ya Modimo. Ya ba se re ho Jesu, morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Ha re rapele, marena le Modimo ya matla ohle, lentswe la hao ke le nakonyana le hodimo. Phakisa Modimo ya matla ohle, o kene le rona ditabeng tsa lentswe lena Modimo ya lokileng. Haeba wena mmui wa ditaba tsena nna ke be toropo fela Modimo. Haeba ditaba tse di tla theohang kasheno Modimo e tla ba ditaba tse di tla etsang phetoho maphelong a rona. Haeba ditaba tse tla buang kajeno Modimo hodima lentswe lena e be ditaba tseo di tla fetolang bao re etsamang ditseleng tsa manyalo. Modimo ona ke mmuso wa dira makgotla le dikile. Amora re tswela pele le lebile hae, le ha tsela e le thateng le lebile hae. Moroki wa mowesele Modimo ore bao kandila hlekayo kulo hambo la lelizwe. Hlala undifundise kuba mayenziwe intando yakho. Modimo lentswe lena ha le sebetse ka hare ho bana ba hao Modimo ya lokileng. Re etse ka lereko le ka holoka ha hao. Ka Kriste morena ya rena lo ba ka sa feleng. Amen. Bomme le bontate, baena le dikgaitsedi, hoseng ha letsatsi la kasheno moo re dutseng teng, lentswe leo re le badileng. Jesu Kriste ha le thupeng ya sefapano, Bebele e hlalosa hore ho ne ho ena le disenyi tse pedi tseo di neng di na le yena. Se sengwe se dutse letsohong la motjha, se sengwe se dutse letsohong la molema. Athe ha thakgisitswe thupeng ya sefapano, ha ba ntse ba mo qosa, ba motla, ba mo thoba ka majwe. Ha a ntse a hloriswa, a thakgiswa thupeng ya sefapano. Yaba se seng sa disenyi tsena se bua mantswe a reng, haebane o mora wa Modimo, ipholose le rona o tlo re pholose. Ore ke kgale re utlwa di-claim tsa hao hore wena o mora wa Modimo. Re utlwile le hore o ka tseba le wa gatembe, o dira tepele o ya ge matsatsi a le mararo. Haebane o mora wa Modimo, ipholose le rona o re pholose. Athe ho teng sesenyi se seng, ha se takiwa sesenyi sena, se re ho sona
se bona ile nako mohlodi thabo wa ka ke ole why not now ke khale bo phelang teng o tlisa ba o phelang le bona bohloko metswalle ya hao e tletse dikhapa ka baka la mesebetsi ya matsoho a hao. Why don't you change now? Ke kgale o hlekefetsa bana ba Jehova Modimo o ntsuwa mantswaneng ke tla fetoha. Why not now? Ke kgale o ripa mosadi eo o dulang le yena kapa ngwana eo yo o dulang le yena o ntse ke tla fetoha. Why not now? Ke kgale ka mesebetsi o kubisa bana ba batho mesebetsi o ntse ke tla fetoha. Why not now? Ke kgale bophelo ba hao o etsa dintho tse leng manyala pela sefahleho sa Modimo bosiu le motshehare o ntse ke tla fetoha. Why not now? Why not now? Mesebetsing o etsang ke kgale o rera hore ke tla fetoha. Why not now? Ke kgale o re ke tla lesa ditsela tseo ke tsamayang ho tsona. Why not now? Ke kgale o bohisa molekane wa hao bosiu le motshehare bomakhelwane ba utlwelletse sello sa mosadi wa hao hobane mo fetotse punching bag ka mehla le matsatsi ha o qeta wa kgutla hape ya ho yena wa phuphutha molekane wa ka intshwarele ke tla fetoha. Why not now? Bana karolelapa ba o tshaba ka baka la hore ba bona tau a thutsung ka mantswaneng ke tla fetoha. Why not now? Naha ya rona eo re phelang ka yona broadcasting ya rona bana ba rona baradi ba rona ba ekwa letsatsi le letsatsi the statistics tsa maphelo a bona ba lefuwang di ntse di nyoloha ka matsoho a rona bontate ka matsoho a rona bahlankana re ntse re tla fetoha. O ntso bolaya ke ba bangata ba o tshollotseng madi a bona ke ba bangata ba o tlileng ba ba utlwisa bohloko ke ba bangata ba o kgaitsedi ba o ba bolaileng o ntse o re ke tla fetoha. Why not now? Naha ya rona re kopa thuso ke kgale re utlwelletse dikhapa tsa bomme ke kgale re utlwelletse dikhapa tsa baretsana ke kgale re utlwa the statistics tsa baretsana ba bolaiwang re ntse di bua mantswaneng ho tla loka re tlamehile re ntse di bua mantswaneng. We have to act empa ha re etse letho. Where are we going to act? Why not now? Ke o lebisitse kgwedi ke a batjha empa molaetsa wa ka ke o lebisitse ho bontate le bahlankana bo kgaitsedi ya rona bomme ba rona balekane ba rona ba hloka protection ya rona naheng eo re phelang ho yona ho se ho le thata ho motho wa mme ho phela ka hare ho lefatshe lena. We post it on social media
letsatsi le letsatsi, selemo le selemo, kgwedi le kgwedi. Re posta ka hare social media, #stop killing our sisters, #stop gender-based violence. We post letsatsi le letsatsi hore re tlamehile re nke bohato ka bontate ba hlekefetsang le ho bolaya boqaetsedi ya rona bana ba bona. Empa ha letho le etsahalang. Re bua mantswe, we have to make a change. But my question is, why not now? Haebane re batla ho tlisa phetoho ka hare ho naha ya rona, we have to start now. Haebane re batla ho fedisa gender-based violence, we have to start right now. Haebane re batla boemo bo loke, re tlamehile re sibolle jwale. Mora wa sisi a nka dintho tsa hae, o re ho ntata hae, nnehele leruo la ka, ke tla ke tsamaya. O qala ka ho naha, o iketsetsa ka moo a ratang ka teng. A tse ha fihla nako, ha dutse ka hare ho hoko ya dikolobe. Bebele ya ba ka yona nako eo, wa itharabolohela, wa iphophola hore ke mang. Le lona ha le iphophole, ha le itharabolohe, ke kgale re hlorisa bana ba rona, ke kgale re ba bolaya. Matsoho a rona a madi ka baka la baretsana le bomme. Ke nako ya hore re fetohe boemo bo re leng ho bona. Bomme ha ba re bona, ba se ba re baleha. Lebaka ke hore ba tshaba matsoho a rona. Re ntse le bua taba e leng, re tla tjhentjha. Why not now? Batswadi ba rona, bosiu le motshehare ba rona, ka baka la ketso tsa rona, ha balla o fihlelle re ba kgothatsa, mme wa ka ke tla fetoha. But my question is, why not now? Ke eng seo o se emetseng hore o fetohe? Change starts right now. At this moment, ha nna le wena re leng boemo bo leng teng ka hare ho South Africa ba fetoha. Wena ya hlekefetsang wa fetoha jwale. Kasheno lena, at this moment, wa fetoha jwale. Ditsela tsa hao wa di fetola. Wena ya neng a bolaya wa di fetola. Wena ya o tla molekane wa hao jwale wa fetoha. Wena ya o tlisa motswadi wa hao bohloko jwale wa fetoha. Wena ya etsa dintho tse tswileng tseleng jwale wa fetoha. Wena ya utswang jwale wa fetoha. Wena ya etsang manyama pela sefahleho sa Modimo jwale wa fetoha. Change starts now. Re a fetoha ditseleng tsa rona tseo re neng re di etsa. Re a fetoha, re lahla dikobo tsa kgale, re apara kobo tse ntjha, re tshwana le sesili sena se itharabolohelang thupeng ya
ra fetoha jwang weso ya ratile ra fetoha diketsong tsa rona ka Kriste Morena. Amen. Ana rapele o re tsebile re soka re ka ba teng ka hore dipopelo tsa batswadi ba rona. Wa tseba le morero wa rona le jwale o ntso le Modimo ya tshepang konyana ya haloka re a leboha lentswe la hao le theohile Modimo. Change starts now, Jehovah Elohim. Mesebetsing eo re neng re etsa e mebe Jehovah. Change starts now, Modimo. Bakgaitsedi ya rona, bana ba bo rona ba ripuwa ba bolaiwa ha sehlooho Modimo ke matsoho a rona bo ntate. Change starts right now, Jehovah. Bana ba bo rona Modimo baka hare ho mabitla ka baka la matsoho a rona Modimo. Change starts now, Jehovah Elohim. Bana ba bo rona Modimo ba ngadile dikereke ka baka la matsoho a rona. Change starts right now, Modimo wa matsoho. Bana ba bo rona Modimo le ka re police station ba tshaba ho balehela teng. Change starts now, Jehovah Elohim. Re etse ka holoka re phahamise Jehovah, re fetole Modimo o kgutlisetse tseleng ya hao kotelong ya dikaka mohau wa morena rona Jesu Kriste, lerato la Modimo.